ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwerugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza bijanye n'umutekano mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Aya amakuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'umutama uri mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ugiye kutubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Mutama waramutse? Waramutse neza bwana mumenyesha makuru. Yego twaramukanya amahoro akomoka ku Mana. Muri iki gitondo tugiye kurebera hamwe ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye. Wari kare urugamba rurakomeje kandi rurakomeye. Uvira naho deployment ikomeje gukorwa ku giti gira ntangere, ni mu gihe kandi Rumangabo hamaze gukorwa pass out y'abasirikare barenga 2000 ba special force cyangwa se intare za Sarambwe. Intare mu buryo budasanzwe zikaba zikomeje imyiteguro ikomeye imbere ya General Sultan Emmanuel Makenga. Abarenga 2000 bamaze kujya hanze aho biteguye gutangira akazi. Mutama turaza kubwira abadukurikiye Théâtre des Opérations mu bihe bice cyane n'umundi by'imisozi yo muri Kivu y'Amajyepfo mu materitwari agiye atandukanye. Turaza kandi kujya mu buryo bwimbitse mu mirwano ikomeye iri kubera imasisi ndetse n'iwayikare. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bice by'Ampati, Karengera, Busumba n'ayitwa Ndurumu. Turebe ibiri kubera kuri ligne de front aho urugamba rukomeye kandi rukomeje. Turaza kandi kujya kuri axe stratégique ku muhanda werekeza mu bice by'ayitwa Nyabyondo, Pinga, Mutongo, Pinga. Turebe iriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi kujya kuri avance tactique mu misozi yo muri Sud Kivu. Iyihe mu misozi cyane ikikije neza Uvira hakomeje kugaragara avance karabutaka cyane igisirikare cy'u Burundi. Turaza rero no kubasigura uburyo za Sarambwe zishaka kugera neza byanze bikunze ahitwa Pinga. Turaza kwinjira tubabwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi kubabwira blocage opérationnel aho rero umutwe w'iza Sarambwe ufite gahunda yo kuba wahagarika umurongo wa Petit Pinga kubera abazarendo. Turaza kandi kujya kuri Moavre do Insacrement mu gisagara cya Uvira aho bitangazwa ko imisozi itandukanye yamaze kugotwa mu buhe buryo. Ni mu buryo buri stratégique ariko cyane bakaba bakoresheje amaguti yava nubwo umva yuko yigazamo ibijyanye n'ubutasi ariko n'imbere ku rugamba biragaragara neza yuko hari abashaka kugota mu buryo bwewe. Turaza kandi kubabwira distanciation sécuritaire aho bitangazwa ko mu misozi ya Mikenke, Rugezi, Fizi muri rusange wa Rungu yose amaze gukorwa ibidasanzwe. Turaza kandi kubabwira oxyde massive gunga ko abaturage benshi biri kugaragara mu bihe bice cyane ya teritwari ya Mashya ashyira abasirikare akomeje kugenda hagaragara abahunga benshi kimwe ariko nanone mu misozi yo muri Sud Kivu ahangaha cyane ituwe n'abanyamurenge. Bigaragara neza yuko ngo abarundi bakomeje gushyiramo imbaraga bashaka kwirukana burundu intare zashamwe ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Turaza kandi kujya no muri zone tampo turebe iri kubera mu bice bitandukanye hagati aho wazarenda igenzura ndetse naho iza Sarambwe zigenzura. Turaza kandi kubabwira amakuru ajyanye na penetration ennemi mu bihe bice cyane rero n'ubundi bigenda bigaragaramo penetration. Ni hano attaque zimo zasa naho zikorerwa hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu mu misozi y'amashyamba ihari. Biragaragara neza yuko harimo hagaragara penetration yo ku rwego rwo hejuru. Ndavuga iyi ngabo z'u Burundi za General Neva zeruka kwangazwa cyangwa se kugitoroyingwa muri iyi misozi y'amashyamba.
Mutamaro turaza guhita tunabihuza na avance offensive aho bigaragara ko izasarambwe zo ziri kwitegura kwagura imirwano bitewe n'abari abarenga 2007 bamaze gukora pass out. Turaza kandi kujya kuri position franche mu buryo budasanzwe turebe wazarendo kikomeje guhangana bikomeye ahitwa Ikarengera. Turaza kandi kwabwira biri kubera ahitwa Busumba ndetse no mu bice byitwa Nduramo aho ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye, bikaba rero bivugwa ko byashyize ahitwa Mutongo ndetse bikavugwa ko kuri zone de haute insécurité bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turaje rero kuri axe stratégique Nyabyondo Pinga, turababwira kandi bijyanye na dispositif sécurité renforcée ikomeje kugenda yibonekeza. Turababwira kandi mu wavre de contournement turebe uko bihagaze principale Petit Pinga. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Mutongo kuri point navigrique turebe uko ibintu bihagaze. Mutama rero aya niyo makuru tugiye kuramvura. Banywanyi tubasabe mubane natwe yibutse ko ngaha tubashyikiriza amakuru aremereye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyahere muri teritwari ya Warikare baze utubwire mu by'ukuri byamuraye narangije kukohereza ubutumwa n'ubwira uburyo ki izasarambwe zakamejeje ndetse zikaba zatangiye kongera gufatamo ibindi bice kugira ngo abantu twari tumaze iminsi tubabwira uburyo ki barimo barataka ibice byegereye Pinga. Watubwira noneho nakubwira ibyinshi nyuma y'ibyo bitero karabutaka ndetse n'uburyo ama operation yagiye akorwa mu buryo bumwe cy'ubundi bitabashije kwandikwa. Yego nkuko bihari kandi bigaragara umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wasubisha inyuma barwanya ibihuro rya wazarendo bashakaga kukura mu birindiro ufite mu misozi yitwa Buweni muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo bikaba bibaye mu mirwano ikomeye yabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda 2025. Ni imirwano yabereye mu misozi miremire yitwa Buweni, uyu musozi uri hagati ya grupo Marubereki n'ahitwa Waluyung muri Warikare. Amakuru dukesha actualité PSD akaba akomeje kugenda agaragaza ko imirwano ku cyumweru yongeye kugaragara ku gitigira intangere ibyatumye habaho kwimuka gukomeye kw'abaturage. Amakuru aravuga ko abarwanyi abawazarendo bashakaga gukura AFC mu birindiro yari ifite mu misozi yaha kuva mu kwezi kwa Kamena k'uyu mwaka, ariko ibi ntibyigeze bibasha kuba byagenda neza. Amakuru hari rero yo muri societe civile aragaragaza ihungabana ry'ubuzima mu buryo budasanzwe. Bikaba bivuga ko impungenge zafashe indi ntera mu baturage batuye hitwa Mutongo mu murenge ho hitwa Ihana muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yuko bitangajwe ko abagera mu bihumbi berekeje mu bice by'ahitwa baturutse ahitwa Rukweti n'ahitwa Nduramo muri Masisi. Bikaba rero bivugwa ko bariho mu buzima bubi. Aba baturage bari guhungira kure yari kubera imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Amakuru akomeye ari kugenda tugeraho aravuga ko kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko hari kwifashwamo ibisasu biremereye biraswa mu baturage, bikaba biri kugirwamo uruhare n'izasarangwe nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu mu bice bitandukanye hari abavuye mu duce turimo imirwano, bikaba byarateje ubwoba ndetse bihungabanya n'ubuhahirane. Bikaba rero byarateje akajagare mu gasantere gaherereye mu birometero bigera kuri 20 uvuye mu gisagara cya Pinga, uduce tugenzurwa ndetse dufite akamaro gakomeye kubijyanye n'igisirikare. Abaturage baramya ko bakomeje kugenda bahungira ahitwa Mutongo, aribo bakomeje kugenda bahura n'ibyago bikomeye cyane. Kugeza ubu rero ubuzima bukaba bukomeje kugenda bugorana kubera impamvu z'umutekano. Imiryango myinshi yahisemo guhungira mu mashyamba akikije Mutongo, mu gihe indi iri kugana mu bwisho mu gasantere kari muri ibi bice kari ku muhanda wahitwa Nyabyondo Pinga. Abaturage baravuga ko bafite ubwoba bukomeye kuko bamwe bari kwerekeza ahitwa Rukwete, abandi bari kwerekeza mu bindi bice biri hafi ya Mutongo. Ubwoba ni bwose, bamwe ntibafite icyizere cyuko ubuzima buri buze kugenda neza kuko bagorwa bikomeye no kubaho kwa buri munsi kuko amazi, biribwa ndetse n'ibindi nkenerwa bya buri munsi ntibiri kuboneka. Abaturage bahatuye barasaba ko bakongererwa ingamba zijyanye no gucungirwa umutekano, bakavuga ko kugeza ubu bagorwa bikomeye no kuba nta nzego zitanga ubutabazi
batarabasha kugera muri ibi bice. Mutama wakomeza utubwira nibiri kubera muri Sud Kivu mu mfunyapfunyo nuko byifashe mu bice bya Warikare. Yanga abantu barabyumva neza yuko bitoroshye kandi ndetse igisirikare cy'umutwe wa pataka muri ubwo buryo, ariko kandi none urebye uko ibintu bimeze yego biragaragara neza yuko umutwe wa M23 nanone ushobora kuza gusanga ingabo z'Uburundi cyane cyane zakamejeje cyangwa se hari ukundi kuntu zigiye kubikora, kubera yuko nazo zatangiye kwitegura cyane nko muri Sud Kivu. Bari kwitegura iki? Bari kwitegura n'ubundi gusubiza inyuma cyangwa se icyitwa neutralisation cyo ku rwego rwo hejuru. Na mukanya uratubwira ngira ngo wabonye yuko basohoye abasirikare bagera barenga 7,000 special force. Yego ni ibintu ngo byari byaramenyekanye mu gisagara cy'Uburundi mu bice bitandukanye birimo abasirikare. Ubu tuvugana rero batangiye kohereza n'ubundi muri iyi misozi ya Uvira cyane cyane mu rwego rwo kugira gute rwo kuza kunetaraliza ngo umutwe wa M23 kubera ko babona neza yuko ugiye kwataka. Izo atake zo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Warikare zatumye baratangira gufata ibice bitandukanye. Abarundi bo ngo barangije kubona yuko ari uburyo bwo kwijijisha ngo igisirikare ngo cya FARDC yego noneho ngo kiri imbaraga ngo mu ntambara muri Kivu y'Amajyaruguru nibarangiza ngo bibagirwe iyo muri Kivu y'Amajyepfo. Yego rero abarundi ngo biyemeje yuko byanga bikunda bagomba gushyiramo imbaraga zose ku buryo intambara muri Kivu y'Amajyepfo bagomba kwirwana ngaho FARDC itagize gute idahari. Aya ni amakuru twarangije kumenya kuko hari bamwe rwose batangiye kwinjira mu misozi ya Ngo, kwinjira mu bice byahitwa Kasebe ndetse na za Nyamanzu. Yego rero bimeze nabi cyane, intambara ishobora kuza gukomera kuko nk'ubu ngubu mu bice bya teritwari ya Warungu, mu bice bya teritwari ya Mwenga ndetse na Fizi haracyakomeza kugenda hasenyuka mu buryo bugaragara. Yego nibyo reka twigere Rumbangabo kandi turebe ibikomeje kugenda bigaragara aho rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binibonekeza ko urugamba rukomeye ruri kwitegurwa kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turatangira tubabwira ibyabaye aho mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje guhura ndetse n'ihungabana ry'umutekano muke. Kuri ubu ngubu mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru habera igikorwa kidasanzwe aho Alliance Fleuve Congo igizwe na AFC M23 MRDP ibijyanye n'imyiteguro ikomeye ikomeje kugenda irimbanya. Ni intambwe ikomeye yatewe mu kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare aho ku munsi w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025 iri huriro ryingije mu ngabo zaryo abakomando 2434 bashya basoje imyitozo ya gisirikare mu kigo cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuhango wo kwakira aba basore n'inkumi wabaye mu mihango ukomeye wayobowe na General Major Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise ishami rya gisirikare. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ahantu hasanzwe hifashishwa mu myitozo y'abarwanyi kuva na kera. Muri uwo muhango abasoje amasomo bambitswe ingofero zidasanzwe barete do commando nk'ikimenyetso cy'uko binjiye mu mitwe ya AFC MRDP nk'abarwanyi b'inararibonye cyangwa se twakita ko ari special force. General Makenga kabarashimangiye ko aba basore bashoje cour commando amasomo akomeye yo guhangana ku rugamba by'umwihariko mu kurwanira mu misozi no mu mashyamba ndetse no kurwana mu buryo bwihuse. Yabasabye kurangwa n'ikinyabupfura, kubaha abaturage no guharanira inyungu z'igihugu. Muri abo 2437 harimo abasirikare bari barafatiwe ku rugamba mu ngabo za leta nyuma baza kwiyemeza kwinjira mu mitwe ya AFC, nubwo rero hari abavuga ko binjijwemo ku ngufu kuko muri principe de Doha biragaragara ko Kisekedi asaba abasirikare
basirikare ko agomba kubasubizwa nubwo bitazwi neza ko niba barinjijwemo ku ngufu cyangwa se ari amahitamo yabo, dore ko nta n'umwe urajya imbere y'itangazamakuru agira icyo atangaza. Mu ijambo rye General Sultan Emmanuel Makenga yasobanuye ko ibyo barimo ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yashimangiye ko ibibazo by'umutekano, politike n'ubukungu biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizatewe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi amushinja kuyobora igihugu mu buryo bw'ivangura no kuba yaragiye abiba amacakubiri mu baturage. Yavuze ko Perezida yahaye umwanya munini abacancuro b'abanyamahanga kuruta abasirikare b'igihugu, ibintu yise ko bishobora kuba ari distribution militaire bigatuma umutekano wa Kongo urushaho kuzamba. Makenga yasabye abari kwitegura urugamba rukomeye rwo kubohora igihugu, avuga ko umutwaro wo guhindura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri mu maboko yabo. Uretse Sultan Emmanuel Makenga, hari n'umuhuza w'ibikorwa mukuru cyasemo Alliance Fleuve Congo, conseiller wayo washimye imbaraga zakoreshejwe mu kurangiza imyitozo. Yavuze ko abasirikare bashya bazunganira izindi brigade enye zimaze igihe zikora akazi gakomeye, bityo ko bizatuma haba imbaraga zihagije zo gukomeza ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku batazi bya gisirikare, turababwira ko brigade bigizwe na batayo zigera kuri enye. Byumvikane ko n'abasirikare bari hagati barenga 4,000 ho gato. Bikaba bivuze ko kuri ubu izasarambwe niba zifite brigade enye bafite abasirikare barenga 16,000. Aho murabyumva. Uyu muyobozi yavuze ko kubohora igihugu bitangiye kandi bizagera hose. Ashimangira ko iyi gahunda ari igihe kirekire kandi ko AVIS ifite umugambi wo gukora ibikorwa byose nk'uko leta isanzwe bikora, kwinjiza abasirikare, gutegura ibikorwa bya politike ndetse no guharanira inyungu z'abaturage. Iyi ni intambwe igaragaza uburyo AVIS ikomeje kwiyubaka mu buryo bwa force regarire cyase ingabo ziteguye nk'iza leta, aho rero ibikorwa byo kwinjiza, kwitoza no gucunga imirongo ya gisirikare bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga. Abakurikiranira hafi bijyanye n'umutekano bavuga ko kwinjiza abasirikare basaga 7,000 bishobora guhindura ishusho y'imirwano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe baravuga ko yari integuza ikomeye igaragaza ibyaba bigiye kuba. Bamwe baravuga bati ni mwambarire turebe urugamba, abandi bakavuga bati abaturage bafite ibyago bikomeye. Abakristo bo barakora ikimenyetso bakavuga ko ibi nta kabuza bigaragaza imirwano ikomeye. Tubibutse ko Rumangabo kuri ubu yamaze guhinduka centre de formation cyangwa se training wing mu Cyongereza, akaba ari ikigo gikomeye gifite ubushobozi bwo gutegura abasirikare bagomba kujya ku rugamba. Umuhango wo kwinjiza abakomando bashya 7,137 mu ngabo za AFC wagaragaje uburyo iri huriro rikomeje kugenda ryubaka igisirikare cyubakiye ku mategeko, mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Biragaragara ko kuri ubu rugamba rukomeye rugiye kuba rwakomera. General Sultan Emmanuel Makenga mu ijambo rye akaba rero yarasigiye abakomando bashya ubutumwa bwo guharanira kwinjiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nzira nshya y'imiyoborere, mu gihe umuhuza bikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yashimangiye ko urugendo rwo kubora igihugu rwatangiye kandi ko rutazasubira inyuma. Nta gushidikanya ko kwinjiza abasirikare bashya muri ibi ngibi ntabwo bagiye kuza kwigisha ivanjiri, n'urugamba rukomeye bagiye kurwana ibishobora guhungabanya bikomeye ituze, ndetse bamwe banabibona ko bishobora kuba byaba bigiye kubangamira ibiganiro by'Idoha. Benshi bari biteze ko bishobora kuzavamo inzira y'amahoro, bikavugwa ko niba bakomeje gutegura abasirikare nta kabuza bigaragaza ko urugamba rugiye kurushaho gukomera. Mutama tujyane mu Minembwe naho duhe update nyuma y'ibi biri kubera Rumangabo. Zarugezi n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko cyane cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge. Yego, naho hakomeje kugaragara ikikango cyo ku rwego rwo hejuru cyane cy'abasirikare b'u Burundi, n'ubundi bavuga yuko byanga bikunda ngo ibi bice aribyo bigomba kuzatangiramo intambara. bari kwikanga aba izi force zasohotse. Yego kugira ngo ubwo ngubwo wenda wanaza kubicisha amaso
icyo nakubwira ni uko ubu tuvugana abaturage ubwabo baravuga yuko bashobora no gutangira guhunga kubera yuko ukurikije uko ibintu bimeze muri ibi bice bya Sud Kivu yego biragaragara ko ariho intambara izatangira kuko ngo abarundi bo barabona yuko kuba umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwanaho bakomeje kugenda basohora abasirikare bangana gutya bameze gutya bigomba byanga bikunda gushyira igitutu ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafasha babo. Ibi rero bigahita bihereza abarundi ikintu cyitwa imbaraga zo kurwanya Kivu y'Amajyepfo nk'aho ari igice kimwe cy'Uburundi. Ubwo rero abaturage aha ngaha batangiye kwikanga bavuga bati ese noneho turaza kubigenza gute, turajya hehe, biragenda gute mu by'ukuri. Gusa muri aya masaha ubu tuvugana amagingo aya ngaya nta bombe zirimo ziravuga, ariko bigaragara neza yuko isaha nyine havugira amabombe yo ku rwego rwo hejuru, dore ko hari n'abazalendo benshi cyane nabo bari muri pereparasiyo n'ubundi bazakugaragaza yuko intambara biteguye kuyirwanya bafuza kugeramo. Yego, hagati aho twihanganisha imiryango y'abagize ibyago, abapfuye tubifurize iruhuko ridashira. Yego, ubwo rero umva abandi baracyashakishwa n'impanuka zabaye tariki ya 10 ndetse n'iya 11 2025, ariko nyine ibijyanye no gukusanya amakuru y'abitabye Imana cyangwa amaze kuboneka twabimenye mu kanya gashize rwose. Yego, ngo byanatangiye no kwemezwa nyine ni mu itangazamakuru ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda babisobanura. Ni muri agahinda mu by'ukuri wenda umuntu atanavugaho byinshi cyane, ariko navuga ngo ubu tuvugana abaturage bongeye guhaguruka barahagarara baravuga bati rwose bashyireho uburyo bwiza bwo kugenzura imikorere n'imikoreshereze y'ibi igenda mu mazi. Ubwo ni ukuvuga ngo nta mato ndetse kontorore yose baravuga basaba ngo igihugu kigire neza bijye bigenda neza, kuko ngaba abapfuye n'ubundi biragaragara neza yuko byatewe n'ubundi no gupakira ibirengeje ubushobozi, ndetse bikanavuga yuko byanga bikunda hari harimo ibijyanye no kutubahiriza amategeko n'amabwiriza yo kugenda mu mazi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane giterwa na organization y'igihugu muri rusange. Ubundi watwinjiza muri Uvira bagenda mbabwira noneho birimo biragenda bivugwa ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri iyi misozi ya Minembwe, kuko naho tuhafite amakuru menshi. Yego, mbere y'uko uri buze kutwinjiza tureba ibiri kuba, reka dure ku bijyanye na sécurité générale. Turaba twinjiye mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ndatangira mbabwira ko abaturage bamaze igihe baterwa gahinda n'ibiri gukorwa na FARDC na wazalendo, kuko bavuga ko bari kugirirwa nabi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Congo ryavuze ko rigiye gutabara abaturage bari kwicwa n'ingabo zirimo iza FARDC, iz'Uburundi n'imitwe yitwaje intwaro ya wazalendo ndetse na FDLR. Zatangajwe n'umuvugizi wa AFC ku rwego rwa Politique bwana Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko abatazakomeza kumva imibirogo y'abanyekongo bamaze igihe bicwa n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Avuga ko bagiye gutabara vuba na bwangu. Uyu muvugizi yabwiye imiryango mpuzamahanga kudakomeza kureberera ubwicanyi bukorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko ibi bikorwa n'igisirikare cya Kongo ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro. Yakomeje avuga ko uduce turimo ahitwa Kibati, ahitwa Kasopo, ahitwa Bibwe, ahitwa Hembe, ahitwa Ruhinzi, ahitwa Kitwe, hose hakomeje kugenda habera ubwicanyi bukomeye bukorwa n'aba barwanyi. Asobanura ko ubwo bwicanyi butaberemo butakomeze kugenda buba aha gusa ko no muri Uvira buri kugenda bufata indi ntera. Yamaganye kandi yivuye inyuma ubwo bwicanyi n'ibikorwa bya kinyamaswa ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje kujyana na biriya bitero. Mu gusoza agaragaza ko AFC idashobora gukomeza gucejeka, ashimangira ko igiye gutabara abaturage bamaze igihe kinini bari mu gahinda gakomeye gaterwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hejuru y'ibyo navuze ko aho ibyo bitero bitegurirwa
bategurirwa hose bagomba kujyaho bakabicecekesha. ibiro bikaba byahise bigaragaza imyiteguro ikomeye igaragaza izasarambwa ibyo zigiye gukora. Mutama ndagira ngo rero twinjize mu nkuru nyirizina uduhe ishusho y'ibiri kugenda bitegurwa ku rwego rwa gisirikare. ni ukuvuga ngo mbere na mbere abantu banyemereye tubanze duhere muri ibi bice uvuye uyu muhanda uva Kamanyora, muhanda Kamanyora Uvira, bigaragara neza yuko hari ibitegurwa bikomeye cyane. Mu minsi yashize twatimo tubwira abantu abasirikare bo muri Repubulika y'u Burundi yego neza yuko barimo barashaka kuza kwinjira ahangaha. Biravuga yuko hari abasirikare binjiriye ahitwa Gihungwe ndetse n'ahitwa Nyamitanga, tibagiwe no mu gace gaturanye ahangaha kayitwa Ndava. Ubwo ndimo ndavuga ibice byo mu gihugu cy'u Burundi kandi abantu babyumvishije. yego binjiye mu rwego n'ubundi rwo kugira ngo baze binjiriye muri ino Prenegere Ruzizi uvuye Kamanyora ukaza muri ibi bice bya za Ruvuge kugira ngo wajye wumva kenshi kwagiye habera imirwano ahitwa za Kakamba ahitwa za Ruberezi. aho hose ngira ngo urabizi yuko M23 yagiye ifatamo uduce tumwe na tumwe, ariko hakagira n'utundi duce tumwe dusigara mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo, FARDC ndetse na Fdnb. yego n'agace kitwa rwose Kigurwe, ubwo niko gaturanye neza n'aka gace ko mu Burundi. ngo nimvuga Kigurwe abantu bamwe bahita bumva Ndunda, wambutse Ndunda uhita winjira mu Burundi ahitwa Kabunuzi. ahangaha hose ngo abasirikare b'abarundi bapamiye bazengurutse ahangaha ubundi ni ku mupaka, ariko bamwe ngo banatangiye no kwambuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nk'ubu ngubu barabinjiye neza hafi ya centre de santé ya Ndunda. ubwo rero bangaba ngo baje kwataka bikomeye cyane, kuko ngo M23 yari yatangiye kwinjiza neza abarwanyi bayo ngo bari mu butasi rute nationale nimero 5. kugira ngo urabizi ko zasanze aho M23 yigeze kuhagera za Rungutu, nuko nguko za Runingo. urabizi neza yuko akontrole bikomeye cyane natwirwaneho. biravuga ko rero abarundi batangiye kwinjira ahangaha kugira ngo babe bagira gute batangira intambara ikomeye cyane, kuko ngo batangiye guterwa impungenge n'aba barwanyi ba M23 barimo baroherezwa muri ibi bice bituwe cyane n'abanyamurenge. rero bimeze nabi cyane hano muri Kiriba ku rutindo, hari urutindo rwa Kiriba kuko hacamo umugezi wambukiranya ijya no mu gihugu rwose cy'u Burundi. byumvikane ko no mu by'ukuri binanga bishobora kuza kurushaho gukomera. iki kibaya cya Ruzizi, Prenegere Ruzizi ashobora kuza gukora imirwano ikomeye cyane winjira neza muri Uvira. ubwo ngira ngo abantu barabyumva. hano za Kawezi aho hose harimo haravugwa mu by'ukuri atake ku mpande zombi, winjira neza mu mujyi wa Uvira. ibintu bishobora byatangiye ryari ibyo? ni ukuvuga ngo byatangiye amasaha y'umugoroba wa joro, ariko biri kugenda bifata intera bitewe n'uko abasirikare b'abarundi barimo baragenda bakwira imishwaro. bagiye banabonwa n'abaturage bamwe bari mu bikorwa by'ubuhinzi muri iki kuva mu gitondo kugeza na magingo y'angaya biracyari kugenda bigaragara. yego kugeza ubu haba hari umuturage wenda byahungabanyije akaba yavuye mu mitungo ye yerekeje y'ubuhungiro? kuko bitari byatangira kugira affection, niko navuga ngo bigira ingaruka bitewe n'uko batari batangira kuvuza amasasu. ntabwo abaturage bari batangira kwimuka, ariko urumva amakuru bahanahana yiganjemo ikintu cyitwa amakuru y'ubwoba. ari akarere cyangwa se nyine teritwari ya Beni ni mu majyaruguru ya Kivu. General Somoka kure Evariste ni majoro general ariko Kamere yagize gutya atangira kuvuga amagambo, ariko biza kugera igihe asa nk'uvuga uburakari bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi afite ngo by'ibijyanye n'ukuntu ibice bimwe na bimwe byarangije gufatwa n'umutwe wa M23. Somoka kuri Evariste rero mu baturage nawe ashiduka yavuze ayo magambo akomeye cyane avuga yuko Tshisekedi kirimo gashaka intambara ikomeye cyane.
yego ni ukuvuga ngo mu ngingo ye yavuzemo yanongeye yuko ngo ingabo z'abanyekongo FARDC ngo n'ibindi bihugu bafatanyije ngira ngo murabyumva neza yuko hari ibihugu birimo biragenda bifasha FARDC mu buryo bweruye bwo gukora intambara, yego ngo barashaka byanga bikunda guha isomo rya gisirikare abo bahanganye. Aravuga ati ni mu rwego rwo gushaka kugarura amahoro. Yanatangaje kandi ko imbere y'abaturage rwose ibyo ntabwo ari byo yavugiye mu gisirikare, kuko ibyo yavugiye mu gisirikare nabyo wenda turabigarukaho mu buryo bumwe na bumwe kuko tumaze kubyakira. Imbere y'abaturage ubwe yavuze ati umukuru w'igihugu arashaka intambara yo kugarura amahoro muri Kongo, niyo mpamvu kandi ingabo n'abandi banyekongo bose barwana, ati ndetse niyo mpamvu n'ibihugu ntabwo yavuze by'ibituranyi ahubwo yavuze ngo n'ibihugu by'ibibanyi ngo bigomba kudufasha nk'uko byabyiyemeje. Ibyo ni ibintu yivugiye ubwe imbere y'abaturage, ariko nanone amakuru avuga yuko ari inama zikomeje kugenda ziba mu gisirikare nk'ahitwa Mbawu. Habereye inama ikomeye cyane n'uyu mugabo usomoka kuri Evariste ayirimo. Ni inama rero n'ubundi bwitegura kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice n'ubundi byigaruriwe n'umutwe wa M23. yego ibyo rero turahita tubikurikiza andi makuru akomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi tukiri muri ibyo bice. Mbere y'uko uri buze kutujyana mu Minembwe, Mikenke ndetse na Uvira naho ukatubwira ibiriko biraba, unyemerere turebera hamwe ibikomeje kubera iwarikare, ubwo turagaruka utubwira ibiri kubera. Kuva ku munsi w'ejo kuwa gatandatu w'indwi kugeza amagingo ya kuri uyu wa Mungu, biratangazwa ndetse biremezwa ko kuva kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 13 kwezi kw'icyenda ni umunsi waranzwe n'imirwano ikaze muri groupement ya Lubereki ho muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano yabereye ahitwa Kasopo hafi ya Kasheberi hagati ya FC ndetse na hagati ya FC M23 ndetse na Wazalendo. Ndetse no mu gitondo cya kare ibintu ntibyoroshye, aho Wazalendo yongeye kugaba igitero gishya ku birindiro by'izinye cyangwa mu misozi yitwa Buweni ku mupaka uhuza groupement Lubereki ndetse n'ahitwa Waluo Yungu mu murenge wa Niyanga, nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Uko amakuru ari guturuka muri ako gace abigaragaza, aravuga ko intwaro ziremereye n'izoroheje zumvikanye muri iyi mirwano ikomeye yateje ubwoba batari bake. Ubwo rero iyi nkuru yandikwaga ndetse kuri ubu benshi bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo, aho bavuga ko imyiteguro iri kugaragara muri ibi bice igaragaza ko urugamba rwaba rugiye gukomera. Benshi mu bari gutanga ibitekerezo kubiri ko bari gutangaza ko FARDC na M23 bose bakomeje kugenda bazana ibikoresho. Ibi rero akaba ari ibigaragaza cyangwa se ikimenyetso simusiga kigaragaza ko buri ruhande rwiteguye kurwana, ariko abakurikiranira hafi biba ntabwo batinya kuvuga ko kugeza ubu ngubu abaturage aribo bazabigiriramo ibyago bikomeye, ndetse biravugwa no kwemezwa ko hari abatangiye kuva mu zabo bari kwerekeza iy'ubuhungiro. Ngayo nguko rero Mutama wakomeza utubwira n'ibindi biri kubera hafi ya Uvira, dukomeza no mu bindi bice. Yego ni ukuvuga ngo rero ubwana mumenyesha amakuru mu nkengero za Uvira biragaragara neza yuko rwose icyitwa intambara ishobora kuza gufata intera, kuko ngubwo rwagati mu mujyi wa Uvira humvikanye ikintu cyitwa amasasu menshi mu masaha ya mu gitondo, bikavugwa ko ari Abazalendo n'ubundi ngo basubiranyemo, ariko bagasubiranamo nyuma y'uko abasirikare b'u Burundi ngo barimo babereka ibice bagomba kuzagira gutya bagahagararamo mu gihe ngo intambara yaba itangiye. Ubwo rero Abazalendo ngo babonye yuko bari barimo bashyirwa inyuma, niko umuntu yavuga, ahantu mu by'ukuri ngo batazaba bari kontakite n'intambara, ukurikije n'uko ngo irimo irategurwa amakuru y'ubutasi barangije kubona. Yego bamwe barabyemera, abandi batangira kubihakana. Batangiye kubihakana rero ubwo ngubwo n'abari baje gutanga icyo nakwita nk'amategeko bari bamaze kugenda munsi neza yitwa kuri Eglise Methodiste Libre de Karundu, niho havugiye amasasu menshi cyane, dore yuko hari Abazalendo bari muri ibi bice, ari rero ngo bari bagiye bashyirwa
mu mavene yerekera ku kiyaga cya Tanganyika, route nationale numero 5. ubwo rero magingo aya ngaya biravugwa yuko mu by'ukuri FARDC ngo yaje igacyaha nyine ikagerageza kwinginga abo bazarendo bakareka iyo mirwano, iyo ntambara mu by'ukuri bari bafite, kuko hari abasirikare baturutse hano ahitwa kuri Congo for Agriculture. ni igice mu by'ukuri icyo mu mujyi wa Uvira ariko kirimo amashyamba menshi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi. Hari abasirikare rero bahatuye, ni ishyamba ariko riri mu mujyi atari hanini cyane ariko bigendanye n'iby'ubuhinzi, nibo bagiye gutabara, maze rero biza kurangira iyo ntambara ihosheje, ariko byumvikane ko ubwumvikane bumeze nabi cyane mu bice byo mu mujyi wa Uvira. Ntabwo ubwumvikane bumeze neza, yaba uzamukiye hano ku za Baraka, yaba uzamukiye hano ahitwa Kimambenge, za hano za Gloria farumara, hano hari farumasi yitwa Gloria, aho hose mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda nabi cyane. Byumvikane ko rero hashobora no kuza gucambera, dore ko harimo haranakekwa ngo abatafikara butaka b'umutwe wa M23, ngira ngo nawe nigeze muha amakuru rwose, abinjiye bakinjira mu by'ukuri ngo mu gihe cy'icyumweru bakaba batangiye gutanga amakuru ngakomeye cyane bayohereza muri bagenzi babo bari mu misozi icungamiye Uvira. Yego, mbere ko turi buze kujya muri Fizi na Mwenga na Warungu ndetse n'iminembwe, ndagira ngo mutamunyemere tugaruke kuri aya makuru ari kuvugwa n'ubundi mu bubanyi n'amakungu na politike, avuga ko aho zahagarariye Amerika muri Afrika yanyeze FARDC ndetse na Kisekedi. Ubwo turagaruka tujyana muri ivyo bice. Ni Tibonagi wahoze ari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umugabane wa Afrika yanyeze Perezida Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo komeje kugirira ingendo mu mahanga, mu gihe abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cye bakomeje kwicwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho. Tibonagi yabitangaje nyuma y'umunsi umwe Kisekedi asoje uruzinduko rw'akazi yagiriraga ahitwa Nsana muri Kazakhstan. Kisekedi yasuye iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya. Nanone nyuma y'umunsi umwe umutwe w'iterabwoba wa ADF ugabye igitero gikomeye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, maze abantu barenga 100 bahasiga ubuzima. Nk'uko rero kugeza ubu amakuru abigaragaza, 100 nibo bamaze kumenyekana ko biciwe mwakira gitero cyagabwe ku bantu bari mu muhango wo gushyingura, mu gihe ababarirwa mu 146 kuri ubu baburiwe irengero bitazwaho baherereye. Iki gitero nanone cyabaye mu gihe ingabo za leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo zari zimaze imyaka hafi 3 ziri kurwana bikomeye n'izasarambwe mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ibiro nibyo Tibonagayi abinyuje ku rugaga rwa X yanyeze ingabo za leta ya Congo zikomeje kutagira icyo zikora ku baturage bakomeje kwicwa no kugirirwa nabi. Yagize ati, byari igisebo gihagije uko ingabo za Congo zandagajwe na M23. Nanone ubu izo ndwanyi ntizishobora kurinda abaturage b'inzirakarengane bo mu duce dutuwe tubarizwamo intagondwa za ADF zifitanye isano na ISIS cyangwa se Islamic State. Iyo umuyobozi kandi yabwiye Kisekedi ko kwirirwa abunga mu mahanga yagasuye uburasirazuba bwa Congo. Yagize ati, hagati aho Perezida Kisekedi wa Congo ari kuzenguruka isi muri Kazakhstan, ahubwo akwiye gusura uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibiro n'ibitekerezo byavuzwe mu buryo butandukanye, aho bamwe banenze uyu mugabo bakavuga ko atarakwiye kuvuga amagambo nk'aya ngaya, kuko ibyo Kisekedi byose ajyamo bifite aho bihuriye no gushaka umutekano. Hari abajya bamubwira ati, wasanga yaragiye muri deal yo kuzana intwaro zigomba kwifashishwa mu kugarura umutekano, cyangwa se yagiye gusaba ndetse no kugisha inama
ntukavuge utazi icyo ibintu bigamije. Ibiro ni ibiri kuwa kandi biri kuvugwa mu gihe andi makuru akomeye ari kugaragaza intambwe ikomeye iri guterwa hagati ya leta ya Kongo ndetse na AFC, aho amakuru mashya avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwemera kurekura imfungwa ifunze zizira kuba zikorana mu 23. Ibiro bikaba bigiye gukorwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano impande zombi zasinyiye muri Qatar. Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na AFC basinye amasezerano Doha imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhererekanya imfungwa nk'intambwe yo guhosha ubushamirane n'intambara bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu hagati y'impande zombi. Muri iryo sinya aho byumvikanye ko guhererekanya imfungwa bizagirwamo uruhare na komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge. AFC M23 irasaba ubutegetsi bwa Kisekedi kurekura abantu bagera kuri 700 bafite aho bahuriye n'iri huriro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igasaba ko abasirikari 1500 ba FDC bafatiwe Goma bakoherezwa mu kigo cya Rumangabo bakinjizwa muri AFC basubizwa leta. Ariko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka igice cya mbere cy'abasirikare ba FARDC bari mu nkambi ya MONUSCO mu gisagara cya Goma nyuma yo gutsindwa na 23 boherejwe Kinshasa. Mu kohereza hifashishijwe Croix Rouge, MONUSCO, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC babikoranye neza. Icyakurikiye nuko AFC ishinja leta ya Kongo kurenga ku masezerano igaragaza ko ikomeje gukora iyicarubozo abantu bayifungiye Kinshasa. Ibyo bikaba bibaye mu gihe intumwa za leta ya Kongo na AFC bamaze igihe kingana n'ukwezi mu biganiro Doha muri Qatar. Bikaba bivugwa ko kuri ubu rero habagiye kuba hagaragara icyizere ko ibintu byabigiye kujya mu buryo izi mfungwa zikarekurwa. Ngayo ngukorera Mutama wakomeza utubwira mbere ko turi buze no kugaruka ku rubanza rwa Joseph Kabila ahajemo n'andi makuru mashya. Ndagira ngo tujyane mu Minembwe ndetse na Mikenke nawe utubwire ibiriko biribonekeza muri ivyo bice. Yego, mbere yo kwinjira muri Minembwe na Mikenke abantu banyemereye mbanze mbwire abantu bikomeje kugenda bigaragara muri teritwari ya Masisi. Ibihe bikomeje kuba bibi cyane muri Nyabyondo. Yego, abantu bakomeje guhunga intambara ari benshi cyane, cyane cyane abari guturuka ahitwa Kashovu, ahitwa Nyange, ahitwa Ruhinzi ndetse n'ahitwa Rutsiku. Ni muri teritwari ya Masisi rero. Kuri ubu ngubu rwose ngo banabayeho mu bice bibi, nako babayeho mu buzima bugoye cyane. Bigaragara rero neza yuko harimo harategurwa intambara ikomeye cyane. Bamwe mu baba muri iyo miryango rero baravuga yuko rwose ngo nta n'amashuri bari kubona, nta kintu na kimwe barimo barabona. Ubuzima bwaragoranye muri bice bya Nyabyondo rwose muri teritwari ya Masisi. Ngo barabona neza yuko barimo barahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse ariko bikaba binafite aho bikuriye n'intambara babona ngo uko irimo irategurwa hagati y'impande zombi, hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ngo bikomeje kugenda biba bibi cyane, kuko nko kuva ku wa gatatu ushize kugera ku munsi w'ejo hamaze rwose guhunga abantu bashyika mu bihumbi bigera kuri 2. Byumvikane ko ari ikibazo gikomeye cyane. Abo ni abaturutse rero ahitwa Kashovu, Nyange, Ruhinzi, ahitwa Rutsiku, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye guhera ku wa kabiri hagati ya M23 ndetse na Wazalendo kugeza na magingo aya rero ngo ibintu biracyakomeje kuba bibi cyane, ndetse M23 ngo ikaba yakameje ishaka kujya kwinjira muri Warikare, muri teritwari ya Warikare gufata Pinga. Ngira ngo rero murabyumva ko ibintu bitoroshye. Rugezi, Mikenke na Minembwe naho hakomeje kugaragara ikikango. Yego, ndakumva yuko tujya mu Mikenke tukabanza tukavuga kuri ibi biri kuvugwa kuri Kabila, no kaza kubitubwira nyuma. Ndumva ari byo byaba byiza. Eka tujye mu butabera. Turabwira ko inkuru yaranze iki cyumweru ndetse yagiye igarukaho cyane ni sentare nkuru ya gisirikare muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yasubije gusoma urwo rubanza yaciriye uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange, ahubwo yongeye kugarura intahe zo kumviriza ibindi vyoba
biri muri urwo rubanza. Umugwi w'abacamanza batanu wungururije urwo rubanza kuwa gatatu kw'igenekerezo 19 ukwezi kw'icenda kugira ngo bahe umwanya ibindi vyoba bize gusura. Kuri uyu wa gatanu niho rero vyari vyitezwe ko hasomwa urwo sentare yaciye. Umushikirizamanza akaba yarasabye ko urugomba kuba rwakongera kuburanishwa. Abanyamategeko n'abasaba indishyi basabye ko harengutswa ivyabona bitatu, bavuga ko miliyaridi 24 z'amadolari z'indishyi zasabwe bwa mbere ari nke. Ati turafise ivyobona bizokwerekana ivyemezo ko uwo yahoze ari umukuru w'igihugu yarungikiye amafaranga Alliance Fleuve Congo n'umuhari wa M23 kandi ko amatungo yiwe yose afise agaciro karenga miliyaridi 30 z'amadolari. Niko umushingamwamanza Michel Bondo yabwiye sentare. Kabila yaciriwe urubanza adahari uyu munsi, ntiyarahari, ntiyitavye isomwa ry'uru rubanza. Umushikirizamanza wa gisirikare Lieutenant General Lucien René Likulia yamwangirije ivyaha vyinshi birimwo kuja mu mugwi ugwanya igihugu, ivyaha ku mahoro n'imirekorewe izina agateka kazina muntu, kwica abantu mu muriro mu buryo bubabaje, guhemuka, kugumura, gusambanya ku nguvu, kuboreza igufa ndetse no igisagara ca Goma hakoreshejwe ibigwanisho hamwe yo kwagirwa n'icaha. Kabila ashobora guhabwa igihano cy'urupfu. Abicishije mu binyamakuru Kabila akaberuka kwiyamiriza urubanza rwe, avuga ko ivyo yagirizwa ari ibinyoma bifise imvo za politike zaremangatanyijwe n'ubutegetsi bugamije gusa guhunga inshingano nyazo zabwo. Ni ahamwa n'icaha agacirirwa igihano azoba abaye uwa mbere wabaye perezida wa Kongo uciriwe urubanza nyuma yo kuva mu mirimo ye nk'umukuru w'igihugu. Urubanza rwatangiye muri Mukakaro uyu mwaka, n'urumwe rero rukaba rwaragarutsweho cyane muri iki gihugu. Umwaka ushize leta ya Kinshasa yasubijeho ingingo yo gushira mu ngiro igihano cy'urupfu, cyashubijweho gishirwa mu ngiro muri 2003, bivuga ko ubu arugaruye iyi ngingo kuko hari ubufatanyacyaha bamwe mu banyagihugu bakomeje gukora mu guhemukira igihugu, cyane cyane binjira muri Alliance Fleuve Congo ndetse na mama 23. Mutamaro reka tujye mu rugeze utubwire vyifashe yo gute. Nukuvuga ngo Rugezi, Mikenke, Minembwe n'ibindi bice bitandukanye yego byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga yego bikomeje kugenda bigaragara neza yuko harimo harategurwa intambara, niko navuga, kuko impande zombi zirimo zirarebana y'ingwe, kuko nk'agace kitwa Kalembelembe, agace kitwa Mukanga, hano mu gace kitwa Itoto, bigaragara neza yuko yaba ari FARDC yaba ari M23 bose bagiye bahagaze ku misozi iri strategique, ku buryo isaha twajya kumva tukumva habaye intambara za Mayamoto. Biravuga yuko haturutse abasirikare bakomeye cyane ndetse n'agace kitwa Kitopo. Ubwo rero birumvikana yuko bitoroshye. Abaturage rero bo mu Rugezi cyane cyane baravuga ko mu by'ukuri ubu ngubu bafite ubwoba, kuko ngo isaha n'isaha ashobora kuza kuba intambara, imirwano ikomeye, kuko n'ubwo ngubwo mu gace kitwa Kaseni, ahitwa Makuru ndetse na Masenga, biravugwa yuko ngo hari Abarundi bamaze iminsi n'ubundi ngo bitegura bikomeye cyane kuzarasa bazamukiye mu bice bya Uvira neza. Hashobora rero mu by'ukuri kuza kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse intambara ikaba yanaba mbi cyane ugereranyije n'uko situation yari yifashe muri iyi minsi. Mutama reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane
bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kandi wowe dukurikiye bwa mbere twishyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.